Dia Yíomh agus fáilte. Hello to all and welcome. Féach an picture, Luascán Nua. Look at the picture, Luascán Nua. Luascán, swing, Nua, new. A new swing. Dús. Cé atá sa picture. Cé, who. Cé atá sa picture. Who is in the picture? Tá mommy, daddy, Siofra, Sean, Oisín, agus Taffy sa picture. Tá an clán go léir, an clán, the family, go léir, whole, an clán go léir, the whole family, sa picture. Tá an clán go léir sa picture. Ach, an bhfuil Lola sa picture? Anna wa, níl Lola sa picture. Anois, có bhfuil gach duine? Có bhfuil? Where? Có bhfuil siad? Where are they? Gach duine? Everybody. Có bhfuil gach duine? Where is everybody? Tá gach duine sa Gordín. Anois, céir atá sa picture? No, cad atá sa picture. Céird no cad, meaning what? What is in the picture? Well, tá shed sa picture. There is a shed in the picture. Tá shed sa Gordín. There is a shed in the garden. Tá aimid sa picture. Aimid, píosa aimid. Wood, a piece of wood. Aimid. Tá aimid sa picture. Tá sábh sa picture. There is a saw, sábh. Anois féach an mód. Look at the table. Céir atá an mód? What is on the table? Tá scissor an mód. Tá peann an mód. Agus tá cosúr an mód. Agus busca. Scissor, scissors. Peann, pen. Cosúr, hammer. Busca, box. Tá paint gurm sa picture, agus tá paint jarrag sa picture. There is blue paint and red paint in the picture. Tá scúb sa picture. There is a brush, scúb. Tá an scúb in aca leis an paint jarrag. The brush is next to the red paint. Tá dréimire sa picture. Dréimire. Ladder. Tá mommy suas an dréimire. Mommy is up on the ladder. Tá torne sa picture. Torne, nail. Tá torne an Luascán. There is a nail on the swing. Tá torne sa picture. Tá ropa sa picture. Ropa, a rope. Agus tá rialóir sa picture. And a ruler. Anois, cad atá á dhéanamh ag Seán? Cad atá á dhéanamh? What is he doing? What is Sean doing? Cad atá á dhéanamh aige? Tá Seán ag féacant iadí. Tá Seán ag féacant. He is looking. Tá sé ag féacant iadí. He is looking at daddy. Cad atá á dhéanamh ag daddy? What is daddy doing? Well, tá daddy ag gearra an aimid le Daddy is cutting a gearra
an aimid, the wood, le solve, with a saw. Tá daddy ag geara, tá Seán ag fécant. Inis fécagi hiafra. Cad atá ó dhéanamh ag siafra. What is siafra doing? Tá siafra ag sugra le taffy. Siafra is playing ag sugra. Tá si ag sugra le taffy. Fécagi mami an seo. Tá mami suas an dréimere. Mami is up on the ladder. Ach cad atá ó dhéanamh aici. But what is she doing? Tá mami ag obair an Luascán. Mami is working on the swing. Tá si ag obair godín, working hard. Agus fécagi yadi. Tá tíirse yadi. Daddy is tired. Tá mami ag obair ach tá tíirse yadi. Anis, cad atá ina lámh ag daddy. What is in daddy's hand? Tá sámh ina lámh ag daddy. There is a saw in daddy's hand. Fécagi anis Seán. Cad atá ina lámh ag Seán. Tá rópa ina lámh ag Seán. Fécagi mami suas an dréimere. Cad atá ina lámh ag mami. Anna wa, tá cosúr ina lámh ag mami.